Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radio televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru yo kuri iki gicamunsi cyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Kuri mikoro murumva Sentama, sindi jyenyine ndi kumwe n'umutumirwa wacu nk'uko bisanzwe, Mushakamba wiriwe neza? Sentama wiriwe uyu munsi ku itariki ya 26. Wiriwe neza Mushakamba. Yego. Amakuru yiriwe? Amakuru ni meza. Yego. Ibintu byose byabaye Kabirigoma. Kabira hariya yatumye yongeyemo amavuta. Yongeyemo amavuta muri moteri. Yongeyemo amavuta muri moteri. Ndi kwibaza haraba PPRD yo mu bice yo muri AFC habeho na PPRD yo muri FC oya ni kashi cyane FC kashi byariho igihe bishyiraga hamwe kugira ngo hari ikintu bashaka gukora. Urabona habaga amatora mu nteko, habaga amatora muri Sena hose, noneho bagashaka kugira ngo bagira ubwiganze bakishyira hamwe. Ubu rero PPRD birabamo ibice bibiri, nibyo bintu bitumvikana. Urabona hari PPRD irigoma, irabifite birigoma aho sebuja wayari, ariko ikiriho nubwo yabigoma nubwo yaba hehe, nta gihamya twigeze tubona, ntabwo yigeze icikamo. Yego, iracyari imwe. Niyo baba bari Kinshasa baba bari kiri inyuma ya shebuja. Kisekedi akayibanira ate? Imibanire ya Kisekedi ni nk'uko abana buri wese, ariko iyo bigeze kuri PPRD bindi ubona ko abafunga buri munsi. Yego, kandi abafunga abivuga, ariko muri iyi minsi igihe nabonye yaracecetse nta kivuga. Niba ari ukumva muri iyi minsi, niba ari iminsi imaze kumwigisha sinzi ibyo ariko. Muri iyi minsi umenya harimo igitutu kirimo cyane. Yego, utegereze turajya tureba ikirakurikira. Yego, icyo bategereje ni ifoto. Buri mwanya uragenda uzana ibishya. Bose icyo bategereje yahageze ntibavuga, twe twabimenye mbere, tubimenya akihagera, akihakandagira turabimenya, turabitangaza. Mu rukerera umuvugizi wa ASM 23 wa gisirikare Lieutenant Colonel Wiringoma agirana ikiganiro n'umunyamakuru wa Gakondo TV. Yego, arabyemeza. Anabitwitinga bishyira kuri Twitter X. Nyuma yaho Lawrence Kanyuka nawe arabikora. Niwo n'umuhuzabikorwa wa AFCM 23 nawe ahita abikora, arabigaragaza. Yego, rero inkuru niyo. Ariko ikibaho Mushakamba, umuntu nk'uriya wabaye umukuru w'igihugu aba afite abantu bita ngo ni abambari be, babandi bamuba hafi. Yego, ashobora kuba ngo ataje wenyine. uko byagenda kose Kabila ntaho yagenda wenyine. Yego, Kabila ni umuntu ufite izina rikomeye. Yego, none haje mu gikorwa gifitanye isano no guhangana. Yego, nawe yasigiye ubutegetsi. Yego, hari abari kuvugwa. Yego, hari n'abari kuvugwa tubizi. Yego, hari n'abari kuvugwa tutarabihagararaho. Yego, mu bo tuzi harimo Moise Nyarugabo. Mbonye no mu kanya agize icyo abivugaho. Yanabivuze. Ntabwo avuze ko yaje, ariko yanditse ibintu yanditse birebire
yego ibintu yanditse birebire na Katumbi yanditse aya Katumbi yanoza ntisiye ni Perodi nurebera account iri Perodi ntabwo ari official yego ku buryo tutakizera ko iriya Perodi atari by'abantu bajya bavuga ni catfish yego atari umuntu wayiyitiriye yego ariko Nyarugabo turi bubirebe ko asanzwe postinga Moise Nyarugabo rero by'akarusho turi burebe ni baruwi bakira ya Colonel Nanga nyirubwite yego Moise Nyarugabo ibyo yakoze yego biri mu ngingo ni ibintu byinshi bigera mu ngingo enye ibintu yavuze ibi bintu yabishigiye ashingira ku bibazo ati ndababaza ibibazo 4 gusa ikibazo cya mbere shakamba ibintu ni birebire ariko reka byageze kubyihutana yavuze ati on monte un procès sur une prétendue présence du président Joseph Kabila à Goma. D'abord, est-ce un crime? Ensuite, les évêques en Vienne, la représentante de la MONUSCO adjointe en Vienne, ahangaha ikintu yashatse kuvuga yavuze ati bahimbye urubanza rushingiye kuba Kabila yaraje i Goma. Yego. No haribaza ati nubwo yahaza ni icyaha. Abasenyeri ntibahaje. Yego. Uwungirije umuyobozi wa MONUSCO ntiyahaje. Agenda avuga abantu bahaje. Abo bose ko bahaje noneho umukongomani we yabuzwa n'iki kuhaza. Icyo ni ikibazo. Noneho akagira ku kibazo cya kabiri ariko we yavuze ati ngiye nta gisubizo ntanga kuko natuma abantu babogama. Avuga ati on fonde le procès aussi sur un témoignage d'un homme Eric Kuba qui aurait suivi un entretien téléphonique sur un complot visant à tuer le chef de l'État. Ati bashingiye kandi urubanza ku buhamya bw'umugabo witwa Eric Kuba. Yego. Ngo waba warakurikiye ikiganiro kuri telefone cyacuraga imigambi yo guhitana umukuru w'igihugu. Duteri general arya ni ubwo duteri general ni umugenzuzi mukuru. Umugenzuzi mukuru agakomeza avuga ko Perezida Kabila yaba ahanganye yaba yaranze ko bica Kisekedi. Bimwe bavugaga ngo ni kuri page ya 4. Ngo noneho Moise Nyarugabo ati reka tubifate nk'aho ari ukuri. Atese inama nk'iyo gucura kwita umuntu kuri telefone. Yego. Ikorerwa ko ibikozwe biri mu maboko mbese ni ibishyizwe mu bikorwa se birashoboka kwitambika akajya inama kugira ngo uwo mugambi mubisha uhagarare. Ni izihe mbaraga yakoresheje? Noneho se niba yaranakoresheje imbaraga uwo mugambi wo kwica Kisekedi ntube umuntu wakorokoye umuhemba kumukatira. Noneho ni birebire ntabwo twinjira muri byinshi. Yego. Reka tujye ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya mbere ni kugigoma ni icyaha. Yego. Ikibazo cya kabiri umuntu witambitse ntibakwice guhemba kumukatira.
kandi ibyo byose biri mu byo bavugaga i Kinshasa. Icya gatatu, omonte de procès à gauche à droite, barimo barahimba imanza impande n'impande, iburyo n'ibumoso. Yego. Omene des enquêtes, bakakora amaperereza. On arrête à tour de bras et n'en peut finir. Ngo barafunga abantu ariko ntibirangira. Martin Kabweruru, François Beya, Seth Kikuni, Mike Mukebai, Jean-Marc Kabundi, Jacques Ndala, Stanley Bujakera, François Rubota, Augustin Matata, Général Pierre Banyuesize, les Yave généraux passent par là. Abo bose bakanyura muri iyo nzira yo gufunga. Il me semble qu'on cherche la vérité. Ikigaragara barashaka ukuri. Alors, qu'un citoyen du nom de Nicolas Kazadi a fait un aveu en disant même l'argent des projets, on se le distribue d'abord. Ati, ese niba bashaka ukuri, uriya Nicolas Kazadi wivugiye ko n'amafaranga y'imishinga babanza kuyagabana, ukuri kundi bashaka ni ukuri. Noneho ubwo un témoignage de Jules Alingete dit on a volé l'argent de centaines de millions au Lualaba, au Katanga, au Tanganyika et même en Équateur. Baliaki Mbongo ngo bari amafaranga. Aucune enquête, aucun communiqué du ministre de la Justice, aucune action du procureur général. N'y a-t-il pas vraiment à creuser et découvrir ici où l'identité des bénéficiaires pose des problèmes? Ati kereka niba uko hari abanyereza bakabyivugira, kereka niba ahubwo kuba uwatwaye amafaranga muri ubwo buryo, kuba uwo ari we ari byo biba ikibazo. Yego. Yenda bamwe bagakurikiranwa abandi ntibakurikiranwe. Noneho ikibazo cya kane ngo plusieurs généraux, colonels et d'autres officiers sont en prison. Ubu abagenerale benshi, ba colonels, ba officiers bari muri gereza. Yego. Condamnés pour l'infraction de fuir devant l'ennemi. Bakaba bashinjwa, barakira urubanza, barashinjwe guhunga imbere y'umwanzi. Je vous épargne de la liste. Nirinze kugaragaza urutonde, ko haragaragaza ko urutonde ari rurerure rw'ababifungiye. Certains ont perdu la vie. Bamwe babutakaje n'ubuzima, baravuga barapfuye, bakira aho bafungiye. Haravuga General Alengibia, n'uyu yapfiriye aho afungiye. Au même moment, il y a un général Chico Chitambwe qui conduisait les opérations quand les localités suivantes ont été prises. Mu mwanya umwe no gufunga abantu nk'abo ngabo, abasirikare nk'abo, hari umugenerale witwa Chico Chitambwe wayoboraga za operasiyo, aho za lokalite na lokalite zafashwe. Hari Mabenga, hari Busendo, hari Mayamoto, hari Katanda, hari Vicumbi, hari Rwindi, hari Bunyantenge, hari Kanyabayonga, hari Kayina, hari Kirumba, hari Kasehe, hari Arimbongo, hari Ruhofu, ariko we ntawamufunze. hari Bureusa, hari Mpingi, hari Miriki, hari Kamandi Jite, Kamandi Paul. Akavuga ati reka mpagarikira aho ngaho. Bamujyanye Kinshasa, azamurwa mu ntera, bamuha akarere ka gisirikare ayobora.
none se ngo ibyo wabisobanura ute? ngo ahandi rero ngo njye nibaza ikibazo guhera i Bunagana kugera i Rubero, guhera i Warikare kugera i Kamanyora, ni uwuhe wo mu ngabo zacu za FARDC wahakoreraga utarigeze ahunga? utarahunze ninde? yewe n'amasunzu yarahunze. bivuga ngo niba ari uguhana bagahanwe bose abakoze icyaha kimwe, cyangwa bakababarira bose. Yego, kuko ntibarebemo bamwe ngo babatoranye babahane, abandi babareka ahubwo babagorore. Ngibi ibyo muri make nicyo ngicyo Moise Nyarugabo avuga. Ibyo bine ati ese uvuye i Bunagana ukagera iriya za Kasehe no hirya na za Bureusa hose ukagera Warikare, ukava Warikare ukagera i Kamanyora ukagera hehe, umusirikare utarahunze ugiharahanganye wa FARDC uburyo bamwe bafungwa abandi ntibafungwe, bamwe bagafungwa abandi bakagororerwa. ntabwo byoroshye mushakamba. uyu mugabo nawe rero amakuru menshi aremeza ko ari igoma rwose, amakuru mfite arabinyemerera. Ikigaragara urebye nta magambo arimo avuga gutya, aragaragaza uruhande arimo pe. Yego, ni ukuvuga ntabwo navuga wenda ngo ari muri AFC M23 baramugaragaza, wenda bazagira igihe cyo kumugaragaza nawe yigaragaze, ariko icyo navuga abahagaze muri wa mwanya urwanya leta iriho. n'imvugo ze cyangwa se inyandiko ze zirabigaragaza, kuko arwanirira bene wabo b'abanyamurenge. Nicyo navuze, dore uko ibitero bibaye niko bigaragaza, akabirwanya. Yego, akabyamagana. Yego, ntabwo wakwamagana ibitero bya leta, Yego, ngo ube uri kumwe n'iyo leta. Yego, uba uri ku ruhande ruri kuyirwanya ibyo leta ikora cyane rwose. Moise Nyarugabo akaba yarahoze ari senateri. Mbere yo kuba senateri buriya yanabaye n'umunyamabanga wa Kabila mukuru, ngira ngo ko ni umugabo w'incabwenge. Moise Nyarugabo ni umugabo ushyira mu gaciro, urabona ko yagiye yamagana ibyo Kinshasa ikora, kandi hari bene wabo batabyamagana ahubwo bajya ku ruhande rwa leta ya Tshisekedi, twavuga nka Minisitiri Gisaro. Yego, n'abandi hari abandi bari kuvugwa rero ko baje baherekeje Kabila. Mu bandi bavugwa numvise General John Numbi. John Numbi yahoze ayobora polisi ariko nyuma yaje guhunga. Yego, ni umujenerale nawe uturuka mu gace k'uburasirazuba, ngira ngo ni muri biriya bice bya Katanga za Karemi, aho ngaho ngira ngo. ndetse ni n'umugabo utinyuka akajya hanze akavuga cyagashinga ibikwasi Gisekedi. Yigeze kubikora. Ndavuga ko bazamurasa ku manywa y'ihangu. Yego, wabona ari byaje gukora. ndabona konti ya AFC sinzi niba ari yo y'ukuri. Yego, ivuga ko yahageze, ariko si icyo twashingiraho, turakomeza tubaze. ubundi umuntu abyemeza 100% babigaragaje, nka kuriya Wiringoma yavuze ati twakiriye runaka. Yego, ariko nawe hari byinshi yazigamye mushakamba. Hari byinshi yazigamye kuri iki kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Mandevu Ndashoma. Yego, ubona ko yamubwiraga ati gusomera urwandiko mu ibahasha, ibindi bizaza uzabibona. Gusa icyo wamenya, Kabila ari hamwe, ari muri twe. birumvikana. Kuvuga ngo ari muri twe buriya bisobanuye iki? Bisobanuye ko yaje mushyitsi, yaje nk'umuntu wabo,
gufatanya nawe muri situation Kabila arimo. yego Ntabwo yemerewe kujya kuba umushyitsi muri AFC. yego Ni ukujyayo agiye no kwiyunga kuri AFC. yego Kubera ko rega ni tubice ku ruhande Kabila ari guhunga. Kabila ari guhunga kandi arabona gukomeza kuba mu bihugu by'amahanga adafite ubudahangarwa. Ejo baramutse bamushyiriho mandat d'arrêt. yego Ashobora kuva hamwe yajya ahandi bakamufata. Ubwo rero agomba igishoboka no guhungira mu gihugu ahari imbaraga zirwanya Kisekedi adashoboye kurwanya. Ahari n'abandi Kisekedi yakatiye ibihano agashyiraho mandat d'arrêt ariko yananiwe kujya gufata. Aho nta handi rero ni mu bice bikontororwa na AFC. Ukuri ni uko nguko ubundi. yego Ntabwo nyumvishe neza. byose ntabwo nabikurikiye neza ariko twakomeye. Icyo nari mvuze yego Kabila kuza hari yari guhunga. yego Kwirinda ko ejo hatajyaho mandat d'arrêt ari mu bihugu by'amahanga. Nama navugaga ko Kabila kuza muri AFC abantu babyumve cyakuza igoma. yego Ntabwo ari urukundo kunze igoma. yego Nubwo ari ubushyitsi ajemo. yego Arahunze. yego Mu rwego rwo kuvuga ngo ejo Kinshasa ubwo yankuriyeho ubudahangarwa. yego Ejo niramuka noneho inankiriyeho mandat d'arrêt. yego nge aho bazaba badafite mandat d'arrêt zabo zitagira agaciro nkuko n'izindi byagenze. Yego kuko Namibia yarari Afrika y'Epfo n'ahandi byashoboka cyane ko wenda izo mandat d'arrêt muri ibyo bihugu bimwe na bimwe by'inshuti ze bitaziha agaciro ariko igihe avuye hamwe ajya ahandi yego bikarangira ahafatiwe cyangwa se ubutegetsi buriho bwavaho. Bibona hari igihe haba amatora umuyobozi wari uhari agasimburwa. yego ugasanga undi azanye amatwara. yego bikaba byarangira bamufashe. yego Ikiriho rero yego agomba kujya mu gihugu akitwa ko atashye avuye mu buhungiro ariko nanone ahungiye mu gihugu mu gice ubutegetsi buzamushyiraho mandat d'arrêt budafite uburenganzira bwo kuhagera, badafite ububasha. Noneho by'amahirwe ni igice kinini, bafite ahantu hanini, hari abantu bamukunda bamuri inyuma benshi, n'ubundi azagera akarindwa kandi nanone akaba akongerera imbaraga abo bantu. Yego. Kubera popularity ihari izamwishimira. Yego. Bwana Sentama, yego, hari ikintu abantu bagomba guhuza. Yego. Kabila wenda yahoze ahuje ibitekerezo na AFC kuva ntanga yaza kwihuza na 23. Yego. Ariko kubera ko aragifite ubudahangarwa, yanze kwiteranya no kwigaragaza, aravuga ati reka nigumire higiyo aho ndi mu bihugu by'inshuti zanjye, ariko ntagiye muri AFC. Yego. Uraza gusanga Kabila azanwe ku mugaragaro cyangwa aje ku mugaragaro, azanwe no kuba yashyiriweho mandat d'arrêt. Nako yamaze kwamburwa ubudahangarwa. Ni nko guhunga bwa kabiri, uretse ko ahungiye mu gihugu cye n'ubundi. Kuko yaba ari gukunda AFC yari kuza bwa mbere akigaragaza. Yego. Yaba ari uguhangana yemeye, yemeye guhangana kubera ko ibintu byahinduye isura, abona bimeze nabi bishobora kumutwara ubuzima. Ibyo nuko bimeze. Umugabo witwa Corneille Nangaa, coordinateur mukuru wa Alliance Fleuve Congo, yavuze ngo iki? Corneille Nangaa yavuze
ndebe ibyo yavuze. Bundi uyu mugabo ntakunda kuvuga ariko kuri Kabila yavuze. Ariko ubwo biherereye he? Reka nze nguhe orientation neza. Bino bintu bifite amakuru menshi. Nabibonye. Yego. Yavuze. Telefone hari ahantu yamenetse ntabwo reka mfungurire mu mashini. Fungura muri computer ka kabazo ndakibuka. Yego. Mfungurire mu mashini nayo mbigeze ariko ndabona hari aho ntagera ngo mbisome neza. Akenshi abantu benshi yego cyo ndita ikaze yego bayihabwa n'abayobozi n'ubuvugizi. yego ariko Corneille Nangaa ubuvugizi bwa gisirikare n'ubwa nako Kabila ubuvugizi bwa gisirikare n'ubwa politike bwavuze. yego ndetse hanabaho kuvuga kwa coordinateur mukuru. Corneille Nangaa ari he? Ndabona Moise Katumbi, ndabona hejuru agendera kuri iyo ntuza nkoherereje. yavuze ati ndabona yagiye abiha ingingo. Yego. Ingingo ya mbere ngo la coordination de l'Alliance Fleuve Congo à FCM M23 se réjouit de l'arrivée de l'ancien président de la République et sénateur à vie, Monsieur Joseph Kabila Kabange à Goma, dans son pays, la République démocratique du Congo. Ubuhuzabikorwa bwa AFCM 23 bwishimiye ko Kabila wahoze ari perezida Kabila wa Congo akaba na senateri w'ubuzima bwose, bwishimiye ko yageze i Goma mu gihugu cye cya Congo. Ingingo ya kabiri, le retour au pays de ce grand acteur politique est favorablement accueilli. Il a fait un beau choix plutôt que de rester en exil forcé. Ati kugaruka k'uyu ni nk'umufatanyabikorwa muri mu bya politike, kugaruka kwe kwishimiwe cyane ko yahisemo neza kuza amahitamo meza aho kugira ngo agume mu buhungiro yashowemo, kuba yarahunze biturutse ku bandi. Yego. Ingingo ya gatatu, à Goma, Joseph Kabila Kabange est le bienvenu dans la seule partie du pays où l'arbitraire, la persécution politique, les condamnations à mort, le tribalisme, les discriminations, les discours de haine n'existent pas. Et Goma, Joseph Kabila Kabange yifurijwe ikaze, ahawe ikaze mu gace konyine k'igihugu aho badafunga nta mpamvu. Yego. Batoteza abantu babahora politiki, aho badacira imanza z'urupfu, ahataba ivanguramo, ahataba iherezo ryose. Yego. ahataba zambuza zihembera urwango. ngira ngo Goma bayitatse aha ngaha Mushakamba. Ariko nibyo ibi ntabwo bihaba. Yego, ariko bayivuze uko bayivuze ni kwisi. Yego. Icya kane rero ngo depuis février dernier, plusieurs délégations et personnalités de tous horizons sont passées par Goma. Ils ont pu se rendre compte du travail abattu par l'Alliance Fleuve Congo AFCM 23. Ati guhera mu kwezi kwa kabiri nk'uko gushize. Yego. Turumvikana? Hari intumwa nyinshi n'abantu benshi bagiye baza baturutse impande zose, bagiye baza muri Goma. Ati aba bantu biboneye akazi AFCM 23 yakoze ari maze kugera. Yego. Ni ukuvuga icyo ashaka
uranyumva icyo bashaka kugaragaza ahangaha baragaragaza ko goma yo ku bwa Tshisekedi itandukanye na goma yo ku bwa Nanga. Yego. Twakomeza. Yego. Yego. Ariko hari n'ingingo ya 5 umushakamba. Yego, ariko ni ingingo nkeka itarangiye. Ntabwo zari zirangiye. Kuri ya ngingo ya 4 batanze ingero abasenyeri batanze n'abandi bagiye basubirwamo. Yego. Ingingo ya 5 rero bakavuga ngo les portes maritimes sont celles du Congo sont grandement ouvertes. Ouvertes pour accueillir, outre l'ancien président, tous les compatriotes désireux de trouver une terre d'accueil où ils peuvent exercer librement leurs activités politiques dans un esprit républicain, loin des gisseurs, des insulteurs, des menteurs, des voleurs, des tourneurs, des tribalistes incompétents et des Kinshasa. Ahangaha bazi uwo ari we wese. Ariko ikaze uwo ari wese bavuga bati imiryango irakinguye. Ntabwo ikinguye mu kwakira gusa umuntu nka Kabila, ahubwo ikinguye mu kwakira n'undi mukongomani uwo ari we wese ubangamiwe n'abategetsi b'abaryoshyi. Yego. b'Kinshasa, n'abategetsi b'abajura, n'abategetsi batukana, n'abategetsi babeshya, n'abategetsi biba, n'abategetsi banyereza, n'abategetsi bavangura kandi badashoboye akazi, ndetse na polisi ikorera ubutegetsi buriho busamba yenda kwihirika. Yego. Ngibyo nibyo ngibyo byari bikubiye muri bwa butumwa bwa Corneille Nangaa. Kuvuga buri wese ahawe ikaze, ntihabone gusa ngo Kabila yagiyeyo. N'undi wese wumva akeneye urubuga akoreraho politike ye ntawe umubangamira, kandi ikaba ari politike nziza igendereye guteza imbere umukongomani, ahawe ikaze hariya. Yego. Tuzisanga benshi mu banyagihugu baje muri ibi bice. Uretse Mushakamba hari audio nahoze numva, sinzi niba wayumvise, barimo bahamagara ba bandi bose bahunze, mukajye muhunga bahamagara bareba Matata Ponyo, ni mwizire Goma, abandi ni mwizire na Kabila yaje, bahamagara abantu bose. Rero bazagera aho babone kuba amahanga arahanda Mushakamba. Ubudahangarwa bw'aba bagabo se babone gukomeza kuba mu mahanga ari ikibazo. Noneho bavuge bati reka twigendere nk'uko na Kabila yigendeye akajya hariya. Ariko si n'icyo gusa, amahanga buriya Tshisekedi aba afite abantu ngira ngo bibuka bamwe bigeze kwigira abacuruzi ba mituyu, bigeze kwigira abafotogarafe, abakameramani hariya muri Ethiopia. Yego. Bagira ngo bagire abantu bagirira nabi. Mushakamba abo bose Kabila arabatuma, bambere Tshisekedi arabatuma. Aya abantu rero bazagera aho barebe bavuge bati izi ntumwa za Tshisekedi z'inkora amaraso aho zidashobora kutubona ni hehe ni Goma. Reka twese twimanukire twigire hariya. Yego. Ibyo rero bizatuma bose kandi noneho iyo ugiye gufata abantu nka Matata Ponyo, ntabwo Matata Ponyo ari umwanzi wa Kabila. Yego. Ntabwo Matata Ponyo ari umwanzi wa Corneille Nangaa. Hari n'abandi ubwo n'urugero rumwe na bifashe. Nta gitangaza rero nabo bashobora kuza. Yego. Umunsi aba bantu bateraniye i Goma urabona
ubutegetsi bwa Kinshasa urebye imbaraga nge ndabibona ko imbaraga zizaba ziri Goma cyangwa mu burasirazuba zizaba ziruta imbaraga ziri Kinshasa muri politiki ariko Mushakamba no mu gisirikare ari uko bimeze. Mushakamba witegereje biriya bintu mu gisirikare, imbaraga za gisirikare ziri hano hirya rwose zirahari AFCM 23. Noneho rero kuba biriya bikomerezwa birimo bizana bizira ahangaha hino, abantu benshi bakunze kuvuga bati AFC, hano wabivuze nabonye mu kanya, ati imbaraga AFCM 23 ifite za gisirikare, yego, iramutse zifite muri politiki, Tshisekedi yahiri mu mwanya. Ikigaragara rero buriya imbaraga za politiki zigiye kwiyubaka, na politiki AFCM 23 iri hejuru, ku buryo Kinshasa igenda ihirima buke buke, yego, bigaragarira amaso. Kuko niba umuntu nka Moise Nyarugabo agaragaza biriya bintu, agaragaza ko umuntu adakwiriye kugirira nabi ahubwo uwamurokoye, urumva ko ari ikintu gikomeye. Yego, amajwi araje abe menshi, kandi araba menshi ari amajwi yumvikana kure cyane, arenga aho yageraga, noneho usange Kinshasa irimo itakaza imbaraga cyane. Yego. Ese Kinshasa yego yahanganaga na AFC bikananirana, yaba ku rwego rwa diplomasi mpuzamahanga, ikagerekaho u Rwanda bikaba kure kubi, igatsindwa kurushaho. Ubu noneho hagiye kujyaho Kabila. Kabila ni umuntu ufite imbaraga mu bihugu bimwe na bimwe, ubonye ko hari aho bagiye bamutumira n'ejo bundi bakamwita perezida wa Kongo, wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ari henshi, uribuka mu irahira rya perezida Donald Trump ntibatumiye Tshisekedi, batumiye Kabila. Yego. Urabona muri izi nama cyangwa muri iyi miryango mpuzamahanga Kongo ibamo, Kongo izajya ivuga ijwi rikumvikana? Ukurikiraho abantu bakomeye nka bariya barava kuri leta ya Kinshasa, baze hino muri AFCM 23. Buriya uko ujya ubona nk'amababi y'ikivumu y'igiti cy'umuvumu ahunguka, niko n'amahanga agiye guhunguka ava kuri Kinshasa, ajya kuri Goma, ahubwo aza hano hino, aza kuri Goma. Yego. Goma ya Tshisekedi ishobora kurura kurushaho cyane, kuko cyambere ubu hari ibihugu badafitemo uburenganzira, ibihugu byihebeye Kabila cyane. Ntabwo yabafashe Kabila nabi ngo ibyo bihugu ntabwo bizamwihangaje. Bwana Sentama, niba bishoboka twakumva cya kiganiro umunyamakuru mugenzi wacu yagiranye na Wiringoma. Yego. Noneho tukabona gukomeza n'izindi ngingo, ari nako kandi tugana ku musozo, kuko ingingo zacu cyane turibanda kuri Kabila, tuje kubana n'abarwandofone batagiranye ibihe byiza. Yego. Ikibazo cyabo yari yarakinaniwe, ntitwavuga ko yari yaragiteguriye ko ari buzaho ubuhungiro bwe. Yego. Kuko ntawe ujya gusaba uwo yimye. Yego. Asaba uwo yimye kuko byanze. Turebe ikiganiro. Yego. Ikiganiro ntabwo ari na kirekire. Icyo kivuze cyane. Reka twumve. Yego. Na wasalimu wote wapendwa wasikilizaji, mnaendelea kutupata kwenye Radio Gakondo. Mimi ni Nadevuka Shoma hapa. Ati turabashimye kuri Radio Gakondo, uwo mu Gakondo TV, uwo mwumva ni umunyamakuru Mandevunda Shoma. Ya ujumbe ambao tumepata kwenye mtandao
mwenyewe msemaji wa jeshi la M23 Corneille Wiringoma. Sasa tumekuwa tukifahamu vizuri kuhusu ujumbe huu ambao inasemekana kuwa aliyekuwa wa Joseph Kabila amewasili mjini Goma. Ndio maana ati hari ubutumwa twabonye bwaturutse ku muvugizi wa gisirikare wa AFCM 23 Lieutenant Colonel Wiringoma buhamya ko wahoze ari perezida wa Congo Kinshasa Joseph Kabila Kabange yageze i Goma. Tumemtafuta nchini Kanali Goma upate kufahamu vizuri kuhusu maneno haya. Tunakaribisha sana nchini Goma. Ati noneho twaje kumushaka Colonel Wiringoma kugira ngo tuhamye neza, tuhamiriza abadukurikira neza ko aya makuru ari ukuri. Turakwakiriye Lieutenant Colonel Wiringoma. Sasa tumeona ujumbe wako kwenye X au ilikuwa Twitter zamani, ukisema kwamba nimemkaribisha mjini Goma aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila. Ati twabonye ubutumwa bwa kuri X yahoze ari Twitter, ati uvuga ko wifurije ikaze wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila Kabange. Ati bimeze bite? Ni kweli amewasili mjini Goma? Nibyo yabaye i Goma. Ati nibyo nukuri yageze mu mujyi wa Goma. Ati urakoze cyane. Mnamkaribisha anakuja kwa kutunga rais au anakuja kama mkongomani kama wakongomani wengine? Atese muramwakiriye yaje nk'umukongomani wundi cyangwa yaje kwifatanya namwe? Yabanje aramuseka. Ati ntusomere ibaruwa mwibahasha. Ati icyo umenya gusa umenye ko yaje ari muri twe, yaje arahari, ibindi uzabimenya nyuma. Ingine ni baadaye. Asante sana. Sasa mjini Kinshasa inawezekana watababaika sana pia baada ya speech yake au hiyo diskuru yake ametuma, lakini sasa kufika kwake Goma kutakuwa tetemeko kubwa mjini Kinshasa. Atese buriya kuza kwa Kabila ngo bituma hacika Kinshasa. Itakuwa na mafanikio gani kwa AFC Kinshasa? Atese ibyo bizungura iki AFC 23? Ati ibyo byose uzabimenya nyuma. Twanasoreza hano Kairodi. Yego urakoze bwana Senkama. Turabashimira rero bakunzi bacu kuko mudahwema kudukurikira, ni iby'agaciro. Turabibashimira mukande subscribe ku batarayikanda, ikandwa inshuro imwe gusa ubundi amakuru akajya kwizanira. Mukande like kugira ngo bigaragare ko mwakunze amakuru yacu, mukande share kugira ngo muyasangize inshuti n'abavandimwe banyu. Munatwandikire mubinyujije ahanditse comments, dushikirize ibitekerezo byanyu, inyunganizi ndetse n'ibyifuzo kugira ngo bidufashe kurushaho kunoza ibyo dukora. Turabashimiye rero, murakoze, umugoroba mwiza, naho mukanya mu yandi makuru aza gutambuka kuri radio televiziyo Nuru y'Amashariki. Mwari kumwe na Senkama.